Zdravo, danas radimo oduzimanje jednocifrenog broja od trocifrenog. 242 manje 8. 242 minus 8. 2 manje 8 ne može. Uzimamo jednu deseticu. 12 manje 8 je 4. Tu više nije 4, sada je 3. Prepisujemo 3 i prepisujemo dvojku. 234. Sljedeći primjer. 937 manje 4. 7 manje 4, 3. 3 prepišemo i 9 prepišemo. 933. 760 manje 4. 0 manje 4 ne može. Uzet ćemo jednu deseticu. 0 manje 4, odnosno 10 manje 4 je 6. Sada više nije 6, sada je 5. Prepisujemo 5 i sedmicu. 756. Sljedeći primjer. 537 manje 6. 7 manje 6, 1. 3 prepišemo i peticu prepišemo. 531. 870 manje 5. 0 manje 5 ne možemo. Uzimamo jednu deseticu. 10 manje 5 je 5. Sada više nije 7, sada je 6. I 8 prepišemo. 865. 370 manje 8. 0 manje 8 ne može. Uzet ćemo jednu deseticu. 10 manje 8, 2. Sada više nije 7, sada je 6. Zato što smo uzeli jednu deseticu i trojku prepišemo. 362. 923 manje 3. 3 manje 3, 0. 2 prepišemo i 9 prepišemo. 920. 260 manje 3. 0 manje 3 ne može. Uzimamo jednu deseticu. 10 manje 3, 7. Više nije 6, sada je 5. Prepisujemo peticu i dodat ćemo 2. 257. 228 minus 9. 8 minus 9 ne može. Uzimamo jednu deseticu. 18 minus 9, 9. Sada ovdje je 1 i prepišemo dvojku. 219. 263 minus 3. 3 manje 3, 0. 6 prepišemo i 2 prepišemo. 260. Sljedeći primjer. 560 minus 6. 0 manje 6 ne može. Uzimamo jednu deseticu. 10 manje 6, 4. Sada nije 6 više, sada je 5. 5 prepišemo i 500. 554. Sljedeći primjer. 311 manje 8. 1 manje 8 ne može. Uzet ćemo jednu deseticu. 11 manje 8, 3. Više nije 1, sada je 0.
i prepišemo trojku. 303. 421 minus 0. 1 manje 0, 1. 2 prepišemo i 4 prepišemo. 421. Sljedeći primjer, 301 manje 1. 1 manje 1, 0. 0 prepišemo i 300 prepišemo. 300. 245 manje 3. 5 manje 3, 2. 4 prepišemo na mjesto desetica i 2 na mjesto stotina. 242. Sljedeći primjer. 301 manje 1. 1 manje 1, 0. 0 prepisujemo i 300. 300. Sljedeći primjer. 508 manje 3. 8 manje 3, 5. 0 prepisujemo i 5 prepisujemo na mjestu stotina. 505. 198 manje 3. 8 manje 3, 5. 9 prepišemo i jedinicu prepišemo na mjestu stotina. 190. 249 manje 3. 9 manje 3, 6. 4 prepišemo i dvojku prepišemo. 246. Primjer 554 manje 4. 4 manje 4, 0. 5 prepišemo i 5 na mjesto stotina. 550. 328 manje 6. 8 manje 6, 2. 2 prepišemo i trojku prepišemo. 322. 899 manje 6. 9 manje 6, 3. 9 prepišemo i osmicu prepišemo. 893. 594 minus 3. 4 manje 3, 1. 9 prepišemo i peticu. 591. Primjer 583 manje 1. 583 manje 1 je 582. 735 manje 4. 735 manje 4 je 731. 518 manje 2. 518 manje 2, 516. Sljedeći primjer. 937 manje 4. 7 manje 4, 3. 3 prepišemo i 9. 933. Sljedeći primjer. 696 manje 5. 696 manje 5 je 691. Sljedeći primjer. 832 manje 2. 832 manje 2 je 830. 201 manje 1. 1 manje 1, 0. 0 prepišemo i dvojku prepišemo. 200. 459 manje 3. 9 manje 3, 6. 5 prepišemo i četvorku. 456.
227 manje 6. 7 manje 6, 1. 2 prepišemo i dvojku prepišemo. 221. 515 manje 3. 515 manje 3 je 512. 198 manje 8. 8 manje 8, 0. 9 prepišemo i jedinicu prepišemo. 190. 358 manje 7. 8 manje 7, 1. 5 prepišemo i 3 prepišemo. 351. 382 manje 1. 382 manje 1 je 381. 666 manje 3. 6 manje 3, 3. 6 prepišemo i šesticu prepišemo. Znači 6 manje 3, 3. 6 prepišemo na mesto desetica i 6 na mesto stotina. 663. 324 minus 3. 4 minus 3, 1. 2 prepišemo i 3 prepišemo. 321. 799 manje 3. 799 minus 3 je 796. 544 minus 1. 544 minus 1 je 543. 694 minus 2. 694 minus 2 je 692. 168 minus 4. 8 minus 4, 4. 6 prepisujemo i 1 prepisujemo na mesto stotina. 164. 128 manje 2. 8 manje 2, 6. 2 prepisujemo na mesto desetica i 1 prepisujemo na mesto stotina. 126. 943 manje 1. 943 manje 1. 3 manje 1, 2. 4 prepisujemo i 9 prepisujemo na mesto stotine. 942. Ako vam se dopao moj video, stavite like i zapratite moj kanal. Vidimo se u narednom klipu.